Ibwega gugukia muraithiria wa Meru TV rukiri rungi ruthongi rukatharwa na mbere kwatukirikana kiri mubango wetu aturingeme kirigagira ati manurere bwega na nukirite bwega muga na kairi muga mumiro atiketha gwe rimwe gatu na mbere kwatukigwatanagira kiri mubango wetu mwanka athenya chongwa chiatha ni ukawethera bambitani famina zo kimathi arakini mbere ya mondega ankomenyithe bora kurekire metha yetu ya ndeto na tukembagiria chietu kagitaniaka. Tukiambiria chietu tuambirie na kirima rigitani kaunti ya Meru na bethiritwe bena mucemanio na thirikari ino ya kaunti ya Meru kwariria mantu mwanya mara methiritwe maki kana matakuthi bwega ndeni ya rwangi ruru rwa ugima na arakiaria chief of staff wa kaunti ino ya Meru Julian Mbije wethiritwe kinambire kwa kerigira mantu kathumba na akiuga ati bagatigira ati rwangi ruru rwa ugima rukuina mbere kwa rukiagagira nkuruki MC utuambire na riboti. Kaunti ya Meru ntuku ya narua ni kumbite kwithirwa ikite gikaro na marigitari na atongeri bonthe ba cibitari anene bonthe na neo bombire kwithirwa bakiaria mantu ja maingi na untu bubu chief of staff jawe bwana Bijewe nombite kwithirwa akibukathiria muno aria augite ni kuonekene na uthurania bwa mbeca bunene nkuruki ya ukanyumene. Tukwithira turi na mucemanio jwa umithio muno ntukwena arua na minister wetu wa finance wa Monica, minister wa health Dr. Dennis, na chief officer Dr. Waome, director Kome, CEO wa Meru Teaching and Referral Hospital na atongeria bonde ba hospitali jetu chendeni ya Meru, sub county coordinators na sub county administrators na accountant kana babo ndani ya mbesa ndani ya hospitali yetu. Na Antonia ngama na nkwenda obera asante sana na pongezi. Nonto betre bakala ndiguru babangania ura besire bakomba kudira bakyudira ndene mwaka jo. Ura ko ari na de namnyuma na area nonto kuona kama mwaka ya 2021 2022 besire cyo 22 million. Cheitio kaora mwaka muthiru ciethera ire around 500 million. Lakini kwenda kuga baba kurekia gweka target yao barekete 610 million mwaka kuinga mwaka jojo ala kuinga yo tariki data June. Inde mantu ya kuligari kwethera ugikinya mwisho jwa mweri jwa ina bodora netie 627 million koi bakuruketie target ira bari nayo neja kuona ni gukinya mwisho jwa mwaka jojo jwa thirikari jojo mwisho jwa June bomba nyokinya 800 million shillings. Nanchokeria ngabana nkatho sana onto akweja launch sha ubango yo thirikari nene yo berito ni president of Kenya na deputy president ijorona netie mwanya nonto uria mbechire chiodora netwe ni department of health mweri jo ethatu ciara around 66 million lakini mweri joena barodora ni 128 million shillings ikora sha ni ratethereje sana kwa kwenda kwa appeal nere appeal ranga bana kuga every day ati antu baba ingende ne ya Meru county yetu batichiandikiritie ndene ya sha kuma kire 1.7 million people para tu inabonde ne ya Meru witukani around 390,000 para bachiandikiritie ko yito pori antu betu bonde ba Meru ndia kwisi vitale rere akwena agwa ndi wone ruoroga ile njista gutonya kimubango yo sha ntujo kuba kurungamira dhinira tu na chimuno mbajira tu na chimuno ndene anje cietu ndene antu betu amona mulimo jwa kansa jwa inge ndene ya Meru sana joto chumbulete sana ndie tutonya kirimo bango juu kenda tumba gutetheka na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya North Menti o aja king'inang'inene kia Meru TV. Murugamiri kwa gicigo bunge ya Tigania East baingi bamuyita manager yatawa muri kiranga nethiritwe akiariria ntu na arantere chimikindo na arathiritwe akiuria baraba kuromba ite mwanya bia siasa kiri mwanka 2027 gutigira ati bakuringa siasa cia guma na tikuthukire baraba ngi marietwa na arankurukia thiritwe akiringira ndebe mujumbe gicigo bunge giki mheshimiwa Mpurwa Buri gitari Mirandi Kathumba yo thina mbere la mheshimiwa thiritwe ikinyaniria ndene cio bunge iki na ukirwa mawinda athire mikindo ri miaka 15 twiranite obithirie mikindo ri ibyo bie maana
mporo akaurwo burabithakia miaka 5 atala sub county atala TTI atala stima atala ware tere stima na ngwire inge cionthe arutire awe nawe miaka 15 okuano athari ingwire ko rutere mekindori na nete otetherie muntu mekindori twari ethilo kakiwa ngomporo ate kwandika twana no to county Emero ikibithwa no aritine ni ana bana bawete thiangari cia county ba mekindori wandi bara wandikithire county kuya utonye bo ngari cia county ikuluga irakwa ana ba mekindori bona akuo ni ana bana bakuruta ngwe county ara kana ni antu bana bara kia luga mekindori ara ofisine cietu cia county ira mwandika ni onjoru akamatire aita bandikithia kugenda yo twira mporo ate kwandikana na tukimenya nture ne cietu titure nye mporo ate na mwana kana kwiyo kwentura mporo ate na mwana uteo nye mwe mtu ake akwitha na atethakia mekindori tubati kuya tukaena mara mlango tukaile barabara kuma mlango eke ya St. Stephen eta ya turira ara kwa tunde mwankara mekindori ngaos barabara ekaria kaburiere no twathite miaka 15 ake agwethe murutingwe na ne account ene abati utone no naruta mbithio ari ya twira arenda wikaira lami o mwaka kilomita 10 thigira aitwira arenda wikaira o mwaka kilomita 10 amure kiuria ukwa MCA miaka 15 ke miaka 10 ewe 15 kireito akwa ya milioni 25 mwaka na munya akwa ya milioni 25 miaka 10 milioni yana 250 ibo tala mathabu ya miaka 10 mwaka ukiwa milioni 25 milioni 250 ketha kilomita imwe na milioni 10 obati kuruma ka milioni 10 yake ge 250 ukaina makwa ara mekindori kuma makandara mwaka sibitare to sub county imita yana rimwe obati otwegira kalami kamita yana konka ke mita ge milioni 250 watwegira kuma makandara mwaka sibitari obuto kona we na mbia wekira lami no nturuari ukia kwenda okinya sibitari to mekindori ukenda okinya sibitari to mekindori nanga weta na ndege utengari kinya kana kuyo na mtu na kuwe imbathete mekindori miaka 15 nete aweta mekindori miaka 15 akwenda obwira ruari inya tukioya muthaka o mukono twamwira weta byo wira county tukunekera ite miaka 15 ukano tumira mbecha kama ta iya remo na eturo koeta wa igara sibitari miaka 15 weya na iya remo karinga kibui akwenda okwira miaka 15 abati kwethira ikirite lami maia umara makandara mwaka sibitari tubati ukinyera lamine biolonka mekindori yoyo rintaka raundi uteka bala nyaka mwaka ikora kaburos rera antu baki uchoba biolonka kia kaburos kiuchwa ntoeka buna mami imenti tukwira bakanja heba ekaira kaburos nara ko kenjai toeka buna mami eko tukwira enge bakangeta baikaira kaburos ko toeka buna mami ankamia akwenda obwira thulunkire kwa thulunka thoko inge chethira ntaka emekindori yetwe karibu ure kari na mtu akiwa na tongorete mekindori miaka yana loi mtu imurutingwe kana ikionje akwenda oburia imurutingwe kana ikionje kaburiere imurutingwe kana ikionje ana abembere ni boya kaburiere imurutingwe kana ikionje dera ya St. Stephen na we bura itere miaka 15 no tutata tubala tuato popo turaya bala cia boko na nyuma tukona ikaria kaburiere Thigiria twithiritwe twikugwetagira mantu makonenie na ng'alisha jiji mubango wa gavana wa kaunti ya Meru wa gutigira ati matoni monthe makwinambira kumakiagagira na arende akiaria chief of staff ethiritwe akinambira kwagitaria na kuga ati mibango na mitaratara yonthe ya mubango uyu nithiritwe kinambira kwikinyanira na mwingi ukiromo gutigira ati bakwinambira kwa bakibumagiria kengo gutigira ati bakutheria thoko ciago mwitonga awewe riboti no kurekairi mubango jwa ng'alisha jiji ntukwena arua ne jombete kwethirwa jokioneka jwambiritie gwita bwega o aria gukwirikana nande gukambirirwa gakoro mune ntuku ya njuma tariki 30 na ni ngavana wengwa ugokiria bendera untu bubu bukathithikaga o rimwe ndene ya mweri akiaria chief of staff uria ukurungamirite ngavana ntukwena arua no mbere kwethirwa akiaria jaujo okuigua tuwa intuku nene sana iria twarikia gucemania mucemanio jwe na matunda muno ndene ya kaunti yetu ya Meru
tuli na waziri wetu wa ugima wa mwili kana health, tuli na chief officer manto ja health ja environment na liera letu, municipal manager and director of public service, tuli na Red Cross coordinator na timu yawe na very many partners kana chole pa county ya Meru na baria bagwatirite mantu ja Meru na baria bakurita biashara ndene ya Meru na gutetheria na mantu mwanya mwanya tukiarairia program tugitang'arisha jiji kana kutheria Meru yetu ti mutindo wake ni county yonde na ara tukaya twina mubango juu tuko ya njuma ntariki 30 rajo kethera jo kiambirirwa kana jo kithwa flagging off ni governor wa Meru Reverend Mutuma thaithatu njuma araga koromone na nyumene jukethera julio o tuko imwe ya mweri that is waziri ogima bwa mwiri kira narua tujite ikwira Meru betu ati tukethwa twina kutheria gwa town gwetu kintu tugwita ng'arisha jiji initiative na tukambiria Friday thaithatu cherukiri tulaunchi araga koromone launcha governor wetu Governor Isaac Mutuma Ntwethinkia alafu kuambiria au twethobati tukumba kutheria matauni jetu kutheria twambirite na Meru town riu tweteki sub counties cionthe o town iria cionthe ikwithwa tukethwa twitheraia na twambiria na governor wetu Governor Mutuma Ntwethinkia na araki sub counties ingi batu twima waziri akaju kenande initiative ekwithwa na kutheria sub county ewe na town ira chino kwa batu kena tukuria Meru into kweje Friday tafadhali kwetho ibugo to join kwetho itukugwatanira tukethwa twina inyemwe kena tumba kutheria matauni jetu na kenda batwe twithirwa ara tugukara kwina riera ririega na twetho itukutheria turiuga utheru bukwiritie umurungu kwao ntukweu itwetho batu twichemanaia na tutherie tunakaribisha kila mtu kuma youth betu antu betu ba boda boda ana bara bagwitwa Gen Z bene inye kurigaria betho batu bagutu join kena tumba kwithwa twitheraia town chietu na twithwa nande utheru bwa Meru bwinde ki responsibility yetu tuya Meru. Asante na Murungu abudhari kutheria county yetu kuria ambirie na ugwe na uni kwa inya ketha ngaba na ga flag off aje gakoromone nkori alitinguge bonde bara bari gakoromone twetheki utheri bora nkori bonda sector matatu sector inya bainge ngugi yawe thari mwe tumbe kwitha turia mo twitharagia county yetu ya Meru alitingugi yetu bonde ba Meru not only in the quarters ni county yonde na ara bari bonde bethire ntuku iria iri ntuku ya kutheria gwetu paumare batherie county ya Meru batherie ndi quarters we uri reverend theria kanisa ene kuwe na Kristo baku ugo ari mwalimu inu wa school ugo na arito baku theria school yeku kenda mwishone county yonde yomba kwithire kithira na jau nijo ndarikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya North Menti Mutindo Kangangi Meru TV. Ibwega munini wa rais Profesa Kithure Kindiki muthenya wa goro na thie nambere kwigwa kiruguragia barabara ya kumantere cha Isiolo kuthi mwankantere cha Mandera murandi ura kwirigirwa kuria bilioni igana na ara kwirigirwa ati kuinambere kukinyanira nyuma ya miaka 2 kagitani karake aria munini wa rais nethiritwe kinambere kwa gitariria mantu mwanya makonena barabara ino na akiweta maendeleo kathumba barabara ino kainambere kwigwa igikinyaniria Jeff wagituma no tubangirite riboti nawe Profesa Kithure Kindiki muthenya jwa narua na riungirite murandi jumwe jwa barabara ire yumite Isiolo Mwanka Mandera barabara ire na ye kuria nkurukie bilioni igana mbecha cha thirikari ya nthiguru iji. Wacha niseme ya kwamba nimefika hapa kuangalia ujenzi wa barabara kuu ambayo ni barabara ya kuunganisha mji wa Isiolo na mji wa Mandera katika sehemu ya kaskazini mashariki. Barabara hii ni barabara ambayo itagharimu bilioni 100 na itaunganisha counties za Isiolo, Meru, Garissa, Wajir na Mandera. Barabara hii ni takriban
kilomita 749 na itapitia ikitoka Isiolo itapitia hapa Kulamawe, kutoka Kulamawe itaendelea mpaka Modogashe, kutoka Modogashe itaendelea mpaka Samatar, kutoka Samatar itaingia mji wa Wajir, kutoka Wajir itaenda Tarbaj, kutoka Tarbaj itaenda Kotulo, kutoka Kotulo itaenda Kobo, kutoka Kobo itaenda Elwak, kutoka Elwak itaenda Gare, kutoka Gare itaenda Ramu, na kutoka Ramu itaingia mji wa Mandera. Hii barabara kama nilivyosema itagharimu takriban bilioni 100 na tunaijenga kuanzia mwezi wa Septemba mwaka wa 2022 ndio ujenzi umeanza. Kuruki Profesa Kithure Kindiki aduga barabara iji ya kandarathi mugwanja nikenda wakibo barabara iji nandi bukethera bugijukia miaka iri aki. Na kwa sababu ni barabara ndefu na tunataka ikamilike katika muda wa miaka miwili, tumeigawanya mara 11, sehemu 11, na tumeipatiana kwa contractor 7. Contractor wengine wako na sehemu moja, wengine sehemu 2. Kwa hivyo contractor ni 7, lakini sehemu sahihi barabara ni 11, ili kuhakikisha kwamba hii barabara inakamilika kwa muda ufaao. Sehemu hii ambayo niko sahihi nimekuja kuangalia sehemu 2. Kwanza Isiolo Kulamawe ambaye ni takriban kilomita 77 na inagharimu shilingi bilioni 8.3, na tayari lami imeanza kujengwa, na hii sehemu itakamilika ifikapo Mei mwaka wa 2027. Vile vile nimekuja hapa kuona sehemu ya pili ambayo ni sehemu ya kuunganisha Kulamawe na mji wa Modogashe pale katika sehemu ya Garissa, na hii sehemu ni kilomita 113, 113 kilometers, na itagharimu shilingi bilioni 11.5. Iko na contractor tofauti sehemu hiyo, na vile vile rami imeanza kuwekwa, na nitarudi baada ya miezi 3 ili nihakikisha kwamba kazi inaendelea kama vile imepangwa. Contractor ameniambia baada ya miezi 3 atakuwa ameongeza katika sehemu hii ya Isiolo Kulamawe kilomita mpya 15. Kwa hivyo nitakuja kuangalia Agosti, alafu tutaendelea hivyo mpaka tukamilishe sio sehemu hii peke yake, lakini sehemu zote, na barabara ikikamilika rais atakuja kuifungua katika wakati huo. So kazi yangu ni kuhakikisha kwamba hii tunaendelea vizuri. Nimeongea na contractor, nimeongea na jamii ya hapa, nafikiri kila kitu inaendelea vizuri. Bubu bokenda bwe 10 mutongeria uju na tariritie mawega kathumba jakethera jakiretwa ni barabara iji jareo kinya wagagia bokaria ntere iji. Barabara hii itaboresha usalama, pia itaboresha uchumi wa sehemu hii ambao kwa muda mwingi imebaki nyuma kwa sababu ya kukosa miundo msingi sana ya barabara, lakini vile vile miundo msingi ya stima na network ya simu ama miundo msingi wa simu. Kwa hivyo hii barabara itatusaidia kumaliza uhalifu na kupunguza visa vya uhalifu, aidha wizi wa ng'ombe ama ile maneno ya ugaidi ambao walikuwa wanatega mabomu katika barabara ya ardhi. Sasa hii lami itaangamiza hiyo utumizi wa barabara kwa njia hiyo na magaidi ambao wameumiza watu kwa siku nyingi. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Iboiga nabo hakuruba muthambe bethiritwe bakiyamwe na kubangabangania kiatho gia gutigira ati bagucokia untwire, na araba kuga ati kiatho giki bakwirigirika inambere kwagitetheria bantu anene muno ana bakagitaniaka gutigira ati bakuthoma mantu mwanya muno makoneni na untwire bwabo. Riboti ino tubanganiritu ni Murimi wa Mbogo. Mahara Cultural Festival Season 3.
babu na bangania ba Muthambi Culture Festival ere kwirigirwo kwambiria mweri uyu tukugwata ire njira imwe ya gucokia giuntwire kia Mumara ikathathie ku mweri wa 6 tariki 20 na 21 tukatha twinau Mogona ntuko jiere na tukiarikaga ageri bonde bala baukite kiathoni gitu na antu bamithiru bonde kubamenyithira Muthambi unde ati twina muthenya munene tukatha twi ikundi nyingi muno ira igakwa rwimbo ruu na mauntu maingi makaruthwa na twina mauntu magi ntwire makasa na tourism kuona na mirimo akiaraniria na andiki bande to mukaririgite wa kiama giki Kimathi Mtwa Meru ugite mworoto munene wa kiatho giki igucokio ntwire bo Mumara no ntu baingi bago ibariganirio igi ntwire kiago kiatho ni gitu kira twina kio kia kuonania untwire wa Muthambi na buria tweturaga ki Muthambi ni tukwenda culture ya Muthambi na Mwembe ndijure nyinge mwanya mwanya kithi na mbere kuonekana ke mapu jiao bura kuthieta na mbere Muthambi na Mwembe ni tukwenda ona we ethirwa kionekanaga ke mapu ya gutwika ni tugukiria untwire wetu bura mauntu mathieta na mbere na untwire tugukiria tutigukiria untwire akikenda gutigia tukoneka tugukiria untwire turiukiria untwire wetu kiuta manuni kira gigutigira ntu betu ni bagutetheka na muno guri tukuregana na untwire ura wakurukio ne kagita for example tutigukiria untwire wigi gutanajana jaire tu nteto ine twaregania na juu kabisa kiuga kinya ntugu inu cha kiatho giki antu bakegwe bakira ithogi mabwago ba mwiri amwe na kurutana mantu megie giuntwire ugo tena kacha wena kacha no tena ugima wa mwiri ni thina nene this time round apart from kulotha culture ne tubanganetie mauntu megie antu betu bakaritho mauntu mao megie ugima wa mwiri twena ataramu bala bagakinya ntugu kurethiria antu betu mauntu maingi batwira babasumburite mere yao ne aretire thina ndwari jingi jaretire thina ntu turuga utena mwiri mwega ona culture utiomba kumeringa na nonto bwage tumigeke kankwenda kuga ati akwamba munde ntongolete timu ino kuona ya mara mzima na mauntu megie culture ati tugukuria mauntu megie bangania wa kiatho getu kia mauntu megie kuonania untwire ende barutite mbeto kiri antu bawendi bwega mwana anasiasa ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi wibumiria na kubatetheria kagita gakaga kiatho giki betu ta muno baria turaithite Muthambi muno ne turaithite Muisiraeli ounwe munene wetu na turaide muno ntukweu tukaraida njwe kaithongo ta minister ne tukumukaribisha ntukweu muno na MCA betu ona ruse tukumwona kuno milita DMCA kinoria ne tukumukaribisha muno ne tukuona ne bututethagia muno ona bau bangi bonde bara bagucwaite ne beje ntukweu batwimberie kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita murimi wa Mbogo ibwega murithiri wa Meru TV na riboti inu hega tukinye muthego maratu kubangirite rukirirwa imundi katho chimwanya tuno tukakoina mbere gutara kuraitha Meru TV raithiritwe gitamba na gwitirira kunde kathetuni ka Mumeru menyothi kuraya no ntungu chokera kengo tumenya imbi yekiri turi tondeni ya mangathiti